Kanyo trap Youth Council Socio Cultural Cell hak arpun rau trap urber arajar arpun riau kelami surak ban pensawa kejing dawa jongka halor kejing long jengman hakatan kendai lat. Kidi khot keseng lasam ki kot len kedop skipat ba ki bayat bayeng ginongnya kali kamai bet kiwe hakaleng katan kendai lat. Kanie kejing sam ki kot len kedop kelong kedak jong kejing dawa nak sarkar jela badai ban shna mardor katan kendai lat kumka kendai lat slem dairiti. Kani ke Shlem ketemu benlong kerensan ke bekerpang nak benta ben kentiu ya kaput ketem bat karwai ke siau kijat jing tem tenrai bagi jing shat tenrai jong ki khasi jantia bat garu. Habakran ke la patai kubor u assistant secretary ke socio cultural cell uba purning cabong ulapen pau bagi jing dawa ben shnai kani ke Shlem kelong bat ailat ikiriu dan sap ke jela ben peni ki sap ki pong jong ki shek perthai. Ulapen rap ru bagadau bagaseng kaple jingmut kerpang yang kendailat kini namar bagani kejaka kadon hakmat ya kasor shilong. Bat kadairu kejaka ke bekreng ya kinong jengok kai perthai bawan na kelengkari bat ke perthai.